Ndloveni ndi shango liwanala nnḓa ḓorobo ya Thohoyandou. Iḽi ndi ḽimaga ḽa u bveledza mapfura a thengo khulu a u bika na lupuse lune lwa thusa kha mutakalo. Izwi zwoṱhe ndi zwivhuya zwa one maafukhada. Zwi sumbedza vhalimi vha maafukhada vha tshi ḓo thusalea vhukuma nahone zwi tshi ḓo fhungudza dzinyendo sa izwi vho vha vha tshi rengisela kule fhethu fanaho na ngei Pretoria na Johannesburg. Vhashu tsho swika tshifhinga tsha mbekanyamushumo ya zwa maramani. Kha vha ri vha avhele zwo ri vha bikela zwone madekwana namusi nga dzina ndi pfhi ndi Vhuyafhi Maṱhoḓe. Kha ri lavhelese muvhigo une wa khou ḓa na tshilidzi tshivhase. A songo ḓowelea u wana ḽimaga ḽihulwane ḽo tou ṱoka midzi fhethu ha mahayani. Hezwi zwi anzela u vha hone fhethu ha dziḓoroboni. Shango ḽa Ndloveni ḽo fhaṱutshedzwa zwihulu vha hashu. Mbudziso dzine vhadzulapo vha ḓivhudzisa dzone ndi dza uri u vha na ḽimaga iḽi afha mahayani zwi ḓo vha vhuyedza ngani. Vho Hulisani Mudahu ndi vhone mulanguli muhulwane wa ḽimaga ḽa Ecovado. Vha ri musi vha tshi thoma zwo vha zwi songo leluwa na luthihi. Tshiimiswa tshashu kha Southern Hemisphere yoṱhe zwi amba ri tshi ṱanganyisa vho Zambia vho mini ndi rine tshiimiswa tshihulwanesa tsho u kona u processa maafukhada. Zwi amba uri in terms of capacity ri a kona u processa maafukhada ane a vha uri it's 5 tons nga awara. Zwi amba uri ri na vhukoni ho u kona u processa 100 tons ya maafukhada nga ḓuvha, zwine zwa vha uri ndi maafukhada ane a vha uri ndi manzhi nga maanḓa. Product yashu khulwanesa ine ra vha ri khou ita ndi avocado oil. Zwino avocado oil yashu yo fhambana na dziṅwe avocado oil nga nṱhani uri yashu it's extra virgin. Extra virgin zwi vha zwi khou amba uri mini? Zwi vha zwi khou amba uri ri khou dzhia avocado ḽavho ra ḽi processa ra bvisa oil ri songo eda chemical kana ri songo eda zwiṅwe dzi means dzine vhaṅwe vhathu vha dzi shumisa uri vha kone u extractor oil. Zwino ndi extra virgin avocado oil. Ri a dovha futhi ra producer na crude oil ine hei crude oil ri ambo ḓi dzhia ra isa mashango ḓavha hune haningei vha ḓo ṱuwa vha i processa vha ita dzi oil dzedzo dziṅwe dzine vha khou nyaga u ita dzone. Ri na iṅwe product futhi ine ra i ita fhano nga waste ine ya vha i khou bva kha avocado. So vha dza thambo ḽa avocado ndi mbilu ya avocado. Arali u tshi pfi avocado ḽi na pfushi zwi amba uri mbilu yone ndi yone yo lodaho pfushi nnzhisa nga maanḓa. Zwino heiḽa avocado seed powder i shumiseswa nga maanḓa for vhathu vhane vha vha uri vha na dzi swigiri, vha tswenyiwa nga dzi cholesterol, dzi high blood pressure. Hu na vhathu vhanzhi vhane vha khou thusalea vhane vha vha uri vha na dzi arthritis. Ndo ḓo vhudzisa Vhadahu uri na khaedu dzine vha khou ṱangana nadzo ndi dzifhio kha vhalimi vhane vha khou shavha u ḓisa maafukhada nga ṅwambo wa u shavha u fhuriwa vha ri mini khavho. Avho vhane vha khou ṱoḓa u ḓisa nga girivhani vhone vho tendelwana. Sa musi ro ḓa ra fhaṱa fhethu hune ha vha uri hu rural zwi amba uri infrastructure ndi challenge khulwane. A hu na maḓi, zwi amba uri na muḓagasi ro ḓa ra ḓipangela mara zwino hezwi zwiṅwe zwoṱhe ro kona u zwi kona. Mara challenge yashu khulwane ine ya vha uri zwa zwino u swika naho namusi a i khou kona u solve ndi challenge ya maḓi. Zwe zwa itea ndi zwa uri ro investor sa musi ro ya kha masipala ra amba uri ri khou ṱoḓa maḓi, masipala vha ri wana na budget. Rine ro investor kha u panga dzi phaiphi no make sure ri khou badela na dzi connection fees dzine dza khou ṱoḓea mara u swika namusi bommbi hedziḽani dze dza vha dzi khou fanela dzi khou bva maḓi na namusi a dzi bvi maḓi. Maḓi ri khou tou fhedzisela ri tshi tou renga u bva nnḓa ende vha tshi nga tou zwi humbula u renga maḓi sa tshiimiswa tshi ngafha zwi vha zwi si sustainable. Zwi amba uri zwi vha zwi khou ri ḓurela. Sa izwi ḽimaga ḽo fhaṱiwa fhethu ha mahayani, u shaya ha maḓi ndi iṅwe ya khaedu dzine vha khou ṱangana nadzo. Zwi vhaisaho ndi zwa uri damu ḽa Nandoni ḽi tou vha hanefha khoroni. Thovhele Vho Nkhaneni Ramovha vha ri thaidzo iyi yo no swika na Thavhani. Na thibende yashu fhasi yange ine ya khou supply shango ḽoṱhe ḽa mulenzhe plus na hanevha vhane vha khou lila. So nda ri na muṱangano nga dzi 4 na vhathu vha Waterfirst. Ro agree uri vha khou vha busy na design ya bulk line ine i ḓo ḓi ḓa hanefha ya fhira ya kona u dzhena. Lune vha dovha vha khou wana maḓi
sa vhaṅwe vhadzulapo fhano ane a vha uri ndi maḓi ha nga tou vhuya ima ngori maḓi a khou pfuka hanefha tsini na vhadango a khou ya game fhedzi ro pfana zwo ri no a vha ri itele bende vho ri itela within a period of 3 months vha khou ri vha ḓo vha tshi khou thoma project hei thaidzo ya maḓi ya vhadaho i ḓo vha yo nzudzanyana. Vho Thobela vha khou ramba vhoṱhe vhalimi tshiṱirikini tsha Vhembe uri vha ḓise maafukhada nga vhunzhi ngauri ḽimaga iḽi ḽo ḓela u thusa vhone. Ri na vhathu vho no pfhi ndi Vhembe Avocado Association ri shumisana nao fhedzi uri fanela uri ri bve fulo uri u bva Tshaulwane ngei fhasi na hoṱhe na Vhombinga hoṱhe na gai ri dzule na vhadzulapo ri vha sumbedzise ri kone u dalela khosi Vhombinga ri khombela vhathu vhoṱhe vha vhalimi vha maafukhada ri ambe navho u bva hanefho ri kone hoṱhe u ṱuwe hoṱhe mashamba hoṱhe u ya hoṱhe kha mashango uri vha zwi ḓivhe ro tou ya hanefho ri khou ḓo vha ra vha sumbedza na zwa uri hezwi ri tshi ita maafukhada a khou ḓo ita mini vha kone u vhona zwa uri ndi factory yavhuḓi ine ya vha hone ende ro ḓiimisela uri ri vha support ri sa factory yashu yonke vha support ila zwine sumbedzisa arali vha kona uri vha kule vha kona u ḓisa maafukhada vha ri founela ri kona u rumela ṱiraka ḓe i dzhia maafukhada. Hu na tshumisano yavhuḓi i re hone vhukati ha ḽimaga ḽa Ecovado na Yunivesithi ya Venḓa. Afha ndi hune matshudeni vha ḓo ḓa vha huma lwa tshifhinganyana u itela u sumbedza zwe vha guda zwone yunivesithi. Profesa Vhuvhonani Ṋetshandama vho sumbedza tshumisano i re hone vhukati ha ḽimaga na yunivesithi. Arali ranga thusana iḽi dende ri ḓo kona u fumbisa matshudeni na zwino ndi khou amba hu na matshudeni vho vhalaho vhane vha khou kona u wana dzi practicals dzavho fhano. Matshudeni vha faculty ya Science, Engineering and Agriculture vha BSc hela BSc arali vha sokou ita yoṱhe vha sokou ḓa u applya nḓivho ye vha i guda a zwi vha itisi uri vha vhe ready u dzhenelela zwa vhubindudzi u dzhenelela mishumoni yo fhambananaho. Zwino ri pfa ri tshi ḓihudza uri hu na femeke ya fhano hayani ine a zwi konḓeli matshudeni ashu uri vha ḓe hafhanoni. Ecovado K yo vha tsumbo ndi ngazwo ri tshi khou ri kha i ḓale kha i hule kha i multiply hu vhe na dziṅwe dzo raliho ri kone u vha ri tshi khou isa phanḓa na bono ḽa uri ri transforme label yashu yo pfhi vha kha rural area, rural industrialization tsumbo ya hone ke. Vhaṅwe vha matshudeni vho ḓo livhuwa zwikhala zwe vha ḓo fhiwa zwone. Vhugala Tshishonga na Funanani Nembanjeni ndi vhaṅwe vha matshudeni avho. Arali ḽimaga ḽo vha ḽi siho fhano zwo vha zwi tshi ḓo ri sia ri siho fhethu havhuḓi ngori ro vha ri tshi ḓo vha ri khou tea uri ri ye kha mashango kha dzi province dza nnḓa uri ri ite dzi practical dzashu zwine zwa ḓo ri vhaisana kha sia ḽa tshikwama. So u vha hone ha iḽi ḽimaga zwo ri thusa nga maanḓa ngori ndi hanefha hayani. Zwi khou ḓi ri thusa zwinzhi uri kone u ḓiwana ri khou guda zwine vho ri zwi gudela ni ngei tshikoloni nga hanefha Venḓa. Kha sia ḽo vula bindu ndi vhona u nga ri ndi zwavhuḓi ngori ri nga kona u dzhia vhaṅwe vhatshudeni na riṋevho ra vha sumbedzisa uri mushumo u itiswa hani. Ri tshi vhuya ri sedza fhungo ḽa vhoramabindu vhaṱuku vhane vha khou ita zwithu zwi akhamadzaho. Ri khou vha ṱanganedza kha luṱa lwa vhuvhili. Tshifhinga tshinzhi ri wana vhoramabindu vhaṱuku vha sathu ṱalukanya zwavhuḓi uri na vha fanela u ita mini uri zwibveledzwa zwavho zwi wanale mavhengeleni mahulwane. Muvhigo washu u khou bvela phanḓa. Musi u tshi sedza tshivhalo tsha vhaswa vha sina mishumo fhano Afrika Tshipembe tshi nṱha vhukuma. Vhunzhi ha vhaswa u wana uri na u dzhena tshikolo vho dzhena fhedzi mishumo i khou bala. U wana vhaswa avho vha tshi kombetshedzea u ṱutshela mahaya avho vha livha tshikhuwani u shambira na vhaṅwe. Afha ndi Thembisa
hune ra khou wana maipfi Ngovhela. Nori ndi tshi ḓa fhanoni Thembisa nda ndo ḓo shambila sa muthu muṅwe na muṅwe, so nda ndi tshi koropa ndo ya nda koropa kha iṅwe organisation ino pfi Ikamva Youth, nda dovha nda vha ndi tshi shuma kha hezwiḽa zwa dzi teachers assistants, thi ḓivhi uri ndi nga zwi ambisani nga Tshivenḓa, zwiḽa zwa ra vha ri tshi vha ri khou shuma u thusa vhadededzi zwikoloni. So tshelede ṱhukhuṱhukhu ya nda vha ndi tshi vha ndi khou i wana kha aftercare iḽa ya Ikamva Youth na hei ya dzi teachers assistants ya PYEI, ndo swika he nda saver nda kona u ḓithomela heinoni business. Athina ndambedzo na nthihi ine ndo no i wana u bva huṅwe fhethu, ndo trya fhethu ho fhambananaho mara hune kha musi ndi nga pfha uri ndi nga hu specify ndi NYDA ndi kale ndi khou zama vha mbudza uri ni muthu u tea thoma nga u ita training ya business management certificate, then nda ṅwalisa zwithu zwoṱhe hanefhaḽa vha ri vha ḓo mpfounela uri ndi vhuye ndi ḓe ndi ite heyo business management certificate u swika na namusi ndi kha ḓivha ndo lindela. Ndo ḓo vhudzisa maipfi uri na bindu ḽawe ḽo ṅwaliswa na lwa tshiofisi kana u khou shuma a sina bambiri. Musi zwi tshi ḓa kha zwibveledzwa zwawe a ri zwo tsireledzea nahone a zwi shandukisi muvhala. Vhunzhi ha dzi raw material dzine nda dzi shumisa ndi shumisa zwiḽiwa ende nga nnḓa ha hezwo kha phathi yanga ya tshikolo ndo ita zwithu zwine zwa pfi quality management, hune hu na zwithu zwinzhi zwine ndi a kona u checka dzi pH balance na zwiṅwe zwinzhi. Kharali vha tshi khou nyaga u shumisa hedzinoni product kha vha vhe na fhulufhelo, and product dzanga arali vha tshi khou dzi shumisa a dzi product dzine dzi a vha shandukisa lukanda vha wana kha musi zwiḽa zwine vho vha mutsu zwino vhono vha mutshena. Product dzinoni vha tshi khou dzi shumisa ndi product dzine dzi vha dzi khou tou maintaina glow yavho, dzi thusa kho fhedza mapundu, dzi fhedza dzi dark spots, zwithu zwi no nga dza hyperpigmentation. U bva ngei Thembisa nḓila yo mbo ḓi livha Daveyton u vhona zwine vho Madilonga Ratchilima vha khou ita zwone. Vha ri hezwi zwoṱhe zwo thoma nga murahu ha vhulwadze vhuhulu ha COVID-19 musi vha tshi khou vhona vhunzhi ha vhathu vha tshi khou fhelelwa nga mishumo yavho. Bindu langa a ḽi ngo redzhistariwa ngauri ndi tshi ḽi thoma ndo vha ndi si na nḓivho, ndo vha ndi khou tou ḓivhudza uri u a ḓi tou rengisa sa vhaṅwe, zwo uri zwi a redzhistariwa ndo vha ndi sa zwiḓivhi. Zwino tshithu tshine nṋe nda nga tshi ṱoḓa ndi u fandiwa ṱhaṅwe nga masheleni a u stoka nda wanelwa fhethu hune nda nga shumela hone, ngori ndi shumela nga ngomu ḓoni u fana na ṋamusi mvula i khou na zwi amba uri thi nga shuma. Thaidzo dza u shumisa dzikhemikhala ndi dzifhio? Khemikhala dzi na khombo nga maanḓa kha lukanda na kha maṱo kana ya tou vha dzhena nga nḓevheni. Zwino zwi amba uri vha tea u ḓitsireledza vha tshi fara khemikhala, vha tea u ambara dzi gilafu, vha ambare maski, vha ambare dzi goggles arali vha nadzo. Nṋe pende yanga a i khombo na luthihi na vhone vha khou zwi pfha, vha khou vhuya vha pfha u khou nukha mara hafha fhethu ho pendiwa mba mulovha mara munukho wa vha u pfhi. Ndo swika nda vhona uri hu na iṅwe khemikhala ine i ya hama i ya vhaisa, nda tshekha kha Google uri ndi ifhio khemikhala ino shumisana na hei ine nda bvisa hei i ḓo ita zwo fana, nda i wana. Muṅwe wa ramabindu we a thoma bindu ḽawe Gratchini uri mushonga muhulwane ndi u shuma o ḓifunga, a ri zwi takadzaho ndi zwa uri musalauno hu na zwiimiswa zwa muvhuso zwo lindelaho u thusa vhoramabindu vhaṱuku. Vho Lufuno Rasisi ndi mulanguli wa khamphani ya Torch Detergents. Hu na zwiimiswa zwa muvhuso zwine zwa ri dzhia riṋe sa mabindu maṱuku zwa ri panga nga ngomu heliani incubator, zwi khou amba uri vha ri thusa nga tshiṅwe na tshiṅwe nga support iṅwe na iṅwe ine ra vha ri khou ṱoḓa u itela uri business i kone u takuwa i vhe ṅwana o ṱalifhaho. Vho Rasisi vho ḓo ṱalutshedza ṱhoḓea dzine ramabindu a fanela u vha nadzo uri a ḓo kona ha u wana thuso kha zwiimiswa zwa muvhuso. Bamiri yo tou thoma ndi u redzhistara business ine ya itwa CIPC kana DTIC. Tsha vhuvhili ndi u redzhistara tax uri u vhe compliant ngori hoṱhe hoṱhe hune wa ḓo ya hone vha ḓo vha khou vhudzisa uri SARS ni khou i badela na. Tsha vhuraru riṋe rine ra vha uri ri khou ita zwisibe, product yashu i funa u testiwa, i testiwa nga SABS. So product iṅwe na iṅwe arali na product 5, product iṅwe na iṅwe i funa u vha na test yayo
ndi tshelede nnzhi fhedzi sa zwe nda ambisa zwone zwiimiswa hezwinoni zwa muvhuso zwi hone zwine zwa vha uri zwi a thusa kha u testa dzi product vha ḓo wana uri khamusi product nthihi i khou cost about 40 to 60,000 rand mara hezwi zwiimiswa zwi hone ende zwo ḓiimisela uri thusa. And then iṅwe document ine muthu a tea u vha nayo think ndi CIPC tax. Tshiṅwe tshithu tsha vhuṱhogwa ndi tsha uri muthu a tshi thoma business a vule account ya business. Vhoratsisi vha ri zwibveledzwa zwavho zwi khou wanala kha maṅwe a mavhengele mahulwane na ngei kha ḽa Botswana. Bono langa ḽa u thoma Tosh Detergents ḽa ḽisa uri ndi khou ita product yone ya ḓo shumiswa South Africa fhedzi. Bono langa ḽa uri ri khou ita product ine i ḓo shumiswa shango ḽoṱhe. Ende zwino zwi a ntakadza u amba uri Tosh Detergents vha nga ri vhone vha ḓiwana vha Mozambique, vha nga ri vha nga ḓiwana vha Botswana, vha nga ri vha ḽiṅwe ḓuvha vha Lesotho vha swika vha wana Tosh Detergents ya haningei. Ende na maṅwe mashango ane a nga Germany ro vha ri haningei Mahola ndi vhathu vhane vha interested no renga product yashu. Ri tshi vhuya mavhengeleni ri sedza fhungo kheḽi ndi ḽa vhoramabindu vhaṱuku uri ndi ngafhi hune vha nga thusiwa hone u ṅwalisa mabindu avho lwa mulayo. Ri khou vha ṱanganedza kha luṱalo u fhedzisela lwa mbekanyamushumo yavho ine vha ḓiṱongisa ngayo. Vha Limpopo Economic Development Agency kana LEADER vha ri mahothi yavho u vulea u thusa vhone nahone vha ri tshumelo yavho ndi mahala. Tshifhinga tshinzhi ri wana vhadzulapo vha tshi khou ḓisikela mishumo nga vhunzhi ngeno tshi vhaisaho uri ḽeneḽo bindu a ḽo ngo ṅwaliswa mulayoni. Izwi kani zwi khou itiswa nga u shaya nḓivho ya hune vha nga thusiwa hone. Hone ndi ngani zwi zwa ndeme uri bindu ḽi ṅwalisiwe. Vho Tshifhiwa Vhudele ndi mulanguli wa tshiimiswa tsha muvhuso tsha Limpopo Economic Development Agency kana LEADER. U redzhisitara bindu ndi zwa ndeme. Zwi thusa kha uri arali vhone vha tshi khou vha na bindu ḽavho ḽiṱuku vha tshi khou ngori ḽi aluwe vha pfha uri hei ndi nga nyaga thuso ya masheleni kana u nyaga thuso ya muvhuso kana masipala. Kanzhisa hezwi vha tshi khou nga ṱhamusi thuso dza masheleni kana ṱhamusi na dzi exhibition vhaṅwe vha khou dzhiwa hafha khou isiwa khamusi vho sansi vho dzi jobege kha dzi exhibition dzo fhambananaho. Vha vhusa uri vha nyaga u ḓivha uri bindu ḽavho ḽo redzhisiṱarwa na. Zwi amba uri arali vhone bindu ḽavho ḽi songo redzhisiṱariwa vha nga wana tshiṅwe tshifhinga vha si khou wana thuso yo fhelelaho muvhusoni. So ndi zwa ndeme nga maanḓa uri hezwi muthu a khou ri na tshiimiswa tshawe kana bindu ḽavho ḽi vhe ḽo redzhisiṱariwa. And tsho no takadza u redzhisiṱara bindu ḽavho a zwi ḓuri ngori vhathu vhanzhi vha sokou pfha upfhi ni khou redzhisiṱara bindu vha pfha vho khou ṱhamusi nga dzi 10,000 kana dzi 1,000. U redzhisiṱara bindu ḽavho fhedzi zwi nyaga 175 rand fhedzi. Vho Vhudele vha ri ofisi yavho i thusa vhoramabindu vhaṱuku nga mahala hu si na dziṅwe dzimbadelo. Ini tshine tsha takadza sa LEADER tshi tshiimiswa tsha muvhuso service zashu ndi mahala. A huna muthu ane anga ri hai na tina tshelede yo ḓula dzi business plan, a tina tshelede ya u attend dzi training, a tina tshelede yo uri ndo ḓa fandi a vha badeli hafha fhethu. Zwino ri khou ri mini lushaka lwashu kha swa fana kale zwi yaho sina mini hu sina na dzi social media zwa zwino zwi vhona vha khwine nga maanḓa ri lushaka a ri takutshedze. Vha songo vha na nyofho yo ri business yavho ḓo feila ngauri avha vhoṱhe vha na LEADER. Ri na vhapfumbudzi vhane mushumo wavho ndi vha pfumbudza na vha tsivhudza uri business yavho i aluwe. Dzi tshelede dzo ḓala muvhuso una dzi fund dzo ḓala huna zwiimiswa zwinzhi zwe nda zwi amba ndo amba nga dzi SIPFA ndo amba nga dzi IDC huna dzi NEF huna LEADER na vho social development Department of Agriculture. Huna tshelede nnzhi dzine vha ya ṋewa magavhelo hamuni maṅwe magavhelo a khou huma a songo shuma ngauri vhathu vha khou shavha ḓa dzi ofisini. Musi ri tshi khunyeledza mbekanyamushumo ya madekwana ano ro ḓo ita nyambedzano na muṅwe wa vhalimi vha maafukhada fhaḽa kha ḽa Duthuni Vho Nkhumeleni Nemutshili. Zwino ndi khou fara zwavhuḓi ngauri a ri tsha tou sinḓa nḓila ri tshi ya kule kule
heḽi ḽimaga ḽo ḓa hafha tsini nṋe ri khou vhona ḽo ri bvisa nḓalani ḽo ri bvisa tsikuni ri khou ri vhona na vhana vhashu vha tshi ḓo tshila zwavhuḓi ngauri zwenezwi zwe vhana vhashu ra vha ri tshi vha gudisa zwone vha vho zwi vhona musi ro ṱuwa navho uri matiko a vhulimi a si tshithu tshine tsha vha tshine tsha ofhisa vhunga sa musi na vhone ro no thembelela kha vhuyi ri khou ri yowe kha vha ri fare vhunga iṱo ḽa vhuthu ḽine ri ḓo vha rambela vhanzhi vha ḓa khavho vhaṅwe ri tshi vho vha sumbedza uri vhonani hezwinoni ni khou sokou ḓidina ni khou sokou isa maafukhada avhe gai ni khou litsha ḽene ḽine na vha fhano vhaṅwe nga Tshivenḓa upfhi mutuka wa haya ha vhifhi zwino nṋe ra kha ḽi ḽimaga ḽi ḽa ḓa kha riṋe ri khou ri ḽi songo vha ḽimaga ḽine ḽa ḓo vha mutuka ano vhifha nṋe ri khou vha humbela uri kha vha ri fare zwavhuḓi vha ḓo vhona vhathu nga vhunzhi vha tshi ḓa fha ḽimagani ḽavho unga sa musi vha tshi ḓo vha vha khou tevhela na riṋe vhathu vha Vhembe vhathu vha Limpopo maafukhada ri khou a ṱoḓa nga vhunzhi ḓisani maafukhada a vheiwe fhano ngori hafho huṅwe hune na isa hone ri dovha ra vha ri khou a ḓiseliwa ngeno ra dovha ra a processa zwi amba uri heiḽa tshelede ye vhone vha vha ḓovha vho i wana vho tou ḓisa ngeno straight vha khou wana ine yo no hafuliwa ngori na houḽa muṅwe vha isa kha u fanela u wana mukovhe so vhone vha ḓo kona u tou ḓisa maafukhada avho ngeno straight rine ra vha fha tshelede vhone straight hu si na muthu wanga vhukati hu no pfhi middleman bara hei noni feme yo ḓela uri na vhone vhane vha tou vha na muri nga murahu wa tshiṱanga vha kone u renga vhurotho ndi khou ramba ḽoṱhe kha vhathu ndi ri ḓisani maafukhada nga ngeno dovheni maafukhada a hu tshena tshifhinga tsho uri a sine a murini maafukhada a ḓisiwa fhano a na mushumo ri shuma ngao masheleni ane nda vha uri ndi khou a wana fhano ndi masheleni ane a kona u tshimbidza muṱa wanga nga nḓila yavhuḓi badi na musi ndi tshi lavhelesa ndi a kona u gavhagavhanyana na zwiṅwe nda ḓa ndi sa koni u zwi swikelela so ngauralo ndi pfha ndi tshi khou zwi livhuwa badi musi ndi tshi khou phusha ndi khou kona u swikelela nga heneyo nḓila vhana vhanga vha tshi khou kona u ḽa vha tshi khou kona u wana tshiṅwe na tshiṅwe vha sedza province ya Western Cape Western Cape ndi wine hu na minḓirivhe minzhi nga maanḓa ngei Western Cape hu na wine nnzhi nga maanḓa zwi amba uri vhathu vhoṱhe vhunzhi ha vhathu vhane vha vha khou tholiwa kha eḽia shango vha vha khou tholiswa nga nṱhani ha heneiḽa nḓirivhe KZN ndi swigiri fhano kha province yashu ri na afukhada ndi ḽinzhisa fhano kha ri ṱuṱuwedzane ri dzhenelele kha hino vision ye vho mudau vha i thoma afukhada eḽinoni kha ri ri muṅwe na muṅwe a tshi humbula province yashu a vhe a khou humbula afukhada heḽinoni ḽine ḓovha ḽi khou ṱavhiwa fhano heinoni oil ine ya khou bva fhano ndi khou nyaga i tshi ambiwa mashangoni ḓavha uri oil nnzhisa ya quality ya khwinesa i wanala Limpopo province kha tshiṱiriki tsha Vhembe ya ṋamusi ndima ri gadza henefha kha vhalimi na vhoramabindu ri a tenda uri hu na zwinzhi zwe vha guda zwone kha ino mbekanyamushumo mathina ino mbekanyamushumo na dziṅwe vha dzi wana kha siaṱari ḽashu ḽa SABC mafhungo ḽa YouTube khathihi na kha app yashu ya SABC Plus mafhungo maḓipha ndi a uri heno mbekanyamushumo i a dovholola nga ḽavhuṋa nga afubva kha iri ya vhuvhili masiari henefhano kha vhe madekwana vhuḓi kha vhone yowa